Sisni hadian ba ontep dan buram yu Dr. Danwa Adit Wilson lapang ubal khlat hak janmi jong kad ar tarik nailur arja pusan lanang la ban sakhi ya jingwan tu economic man na kiseng san hima ba per sa ka yeng sa jongu kabodan halachmea ban ai kublai khaddo nalor ka jimpun nguru ka jongki ya ka khobor ngolem sa ka yeng ka semuni rangba hak ji kren bo ba polling do ulong bolo yo sibun ki jing hikai no Dr. Didi lapang da ka pen pau ba ka kham kong san ka dei bo ong bo dei ban long ubriu ba ong bo teblot namar ba sisien bo la teblot ka dei ka jingkut jong ka jingtem shim ba ka dei de jidu ka ba khau ka jala ga jong dei akui pat kalian na shim ka jingim jong nu amba oro chi jingim ka long ka jing ka ku kalau ke bangi di persongu ba yo ramba luba leno senyang shibun sha tiar jongka sencar kadar kumu menteri lamba kumu nong yalam kumu nong kren paiba nong yalam ba kumu brio uba influence ya kejigem jong shibun ngot di masyim bagi kentin bau malapang un internalize bat long kaduk saya ni kolong itu kentin bagi syam jikto bolong ba malap pendap ya kejing marek thom ba lari kejing di nak kata kejing du no jongi yang orang ba oh kita kejing du to bakau reha ko cukup por idan tawon semungu play ola ai sei yang dia orang ba nak dong yeng ke beduk ke ba sitong ba long ke nuksa yang kipe pa ba kicik kicik tuju barabor sei yang ke bahatam ke ba don ko juri hakaji keduk kam jona ba malapang orang ba don ba hasil teman kejap ni orang family ada jalan mulai ibit baru jid yang bandan kata kabinet buat nak kemau bah hasil menikung grand assembly masih grand syana iwe slip bang nak kemau haduk kita buat well done morning shows today di pak nang klep bahawa don letih bukan reshuffle ya kesokar hadir pak atas nama ajar fundai kerja kini pak don berjanji tentang jom yang apa juga juga beliau berhamran pak uang gaji itu sama gaji rumah di dalam syukur yang berapa pak gaji im juga kadai kan testimoni ya gaji klanya juga pensiun juga beliau ba abangi kedua gaji ngim day bansha job lagi yang day ini ban job kelai kata kadai gaji klanya job pensiun job berapa gawe ikai bah ya gaji klenya ba kanu ke office kadai kamdai benci mereka aku keketam si mereka aku gaji kekli sini mereka aku gaji syakri ban bahaya kata dokter kabar ngajukan mau berdoa wajib dalam tiput beliau orang bau tiput pun dari isu bau negara di namar pembayar dan nak tahu pembayar itu kekhidmat bang orang bau tip bang subuh bang nangrut kata kita bakut coba cikit kita ini katu ini masuk mengiyo Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya